Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho burumwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ni kwigenekerezo rya 9 mu kakaro umwaka wa 2025 aho tugiye kurebera hamwe bimwe mu biriko biribonekeza ngaha mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo, aho tugiye kurebera hamwe uko ibintu biriko biragenda ngaha. Turaza kurebera hamwe ibijyanye na infrastructure critique, turebe uko byifashwe mu bice bya Karundo, Kabunda, Kigongo, Rushebeka ndetse na Useni. Turebe operasiyo zikomeje kuhakorerwa. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye nibiriko birakorwa n'igisirikare cy'u Burundi, aho bitangazwa ko hamaze kuzanwa bataillon d'intervention rapide ndetse na unité spéciale mu mujyi wa Uvira. Iki gisagariro kikaba cyamaze kurungirwamo abasirikare mu gihe Service National de Renseignement yatanze amakuru ko ashobora kuba hari gutegurirwa ibitari byiza ku ruhande rw'izasarambwe. Turaza kandi kwinjira muri secteur d'opération turebe uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira stratégie initiale iziriko zirategurwa n'igisoda kizasarambwe. Turebe kandi stratégie appliquée en sate fronto, bombarde d'artillerie, capture d'opposition ndetse n'ibindi bitandukanye. Turareba kandi bijyanye na sécurisation de poste contrôle ziriko zirakorwa. Turareba kandi bijyanye n'ibiriko birabera ahitwa Kambunda. Turebe ibiri kubera mu bice bitandukanye birimo Kigongo, Rushebeka, ibirera akaba ari ibice byegereye igisagara cya Uvira. Turaza kandi kubabwira Useni uko bihagaze, ari gukorwa ibidasanzwe camouflage végétal ndetse na stratégie appliquée ya reconnaissance tactique ndetse na opération hélicoptère iri kwirapangirwa ngaha. Turebe kandi sécurisation zonale n'ibindi bitandukanye. Turaza kandi kwibanda cyane ku makuru akomeye akomeje kugenda yibonekeza ngaha ajyanye n'ibice igisirikare cy'u Burundi gifatanyije n'icya Kongo bongeye kugarukara mu maboko yabo nyuma y'uko bari barahambuwe n'izasarambwe. Nimuze tubane mu buryo buramvuye, kandi niba ari ubwa mbere dukurikiye biba byiza iyo ukoze sabone kugira ngo uyongere mu muryango mukuru w'abadema kubana natwe ngaha mu makuru akomeye tugenda tubashyitsa ho. Reka twinjire mu buryo buramvuye mu makuru yacu. Umutekano hongeye gusubira ku murongo mu bice byegereye igisagara cya Uvira nyuma y'uko byari bimaze iminsi bitangazwa ndetse byemezwa ko igisoda kizasarambwe igikomeje kugenda gisatira ibi bice. Ibiro ni bigezwe muri operasiyo ikomeye yakozwe kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi bigizwe muri n'abakomanda kabariwe b'u Burundi ndetse n'aba FRDC. Biravuga ko kuri uyu wa gatatu kwigenekerezo rya 9 mu kakaro umwaka wa 2025 amakuru guturuka muri Uvira aremeza ko imisozi yitwa Kalundu, Kigongo, Rushebeka, Kiringe, Kubumbo, Kibunda yakuwe mu maboko y'izasarambwe. Ibiro bikaba bigezwe nyuma y'ibikorwa bikomeye bya gisirikare byakozwe. Biravuga ko wakoreshejwe tactique zidasanzwe ibizwi nka front asarte, aho ingabo za FRDC zaturutse ku murongo witwa Kalundu zifashijwe na Fdnb zinjiye mu misozi yitwa Kambunda ahitwa Rushebeka, aho zagabye igitero gikaze kiswe offensive planifiée en terrain, aho rero bafunze inzira zose z'icyo gice. Imugero bavuze ko byakozwe mu buryo bwa infiltration de nuit, aho rero mu rukerera rw'akarere bw'abasirikare kabariwe bo mu gace kahitwa Kamakoboro n'ahitwa Runingu baraye bagabye igitero cya nijoro mu misozi ahitwa Kigongo, ahitwa Useni hifashishijwe ikoranabuhanga ryo kwinjira mu buryo butandukanye mu bice nta rusaku rwumvikanye. Ibi byitwa mu gisirikare technique de infiltration silencieux, ibyatumye zasarambwe zibasha kuba zasubizwa inyuma hatabayo kurwana bikomeye. Hari kandi gukoresha ibizwi nka débriquer la crestre, aho Fdnb binyuze mu nkengero z'icyaga cya Tanganyika ahazwi nka Gatumba impande y'u Burundi winjije umutwe udasanzwe force spéciale waturutse Rumonge unyuze mu mazi, aho abasirikare baje mu nkengero za Uvira ahagana Karundu ubazamuka bagana mu misozi yo mu buseruko bw'iki gisagara. Nkuko biriko biribonekeza ngaha biravuga ko kandi hakozwe ibizwi nka support aliene, aho rero iyi support cyangwa uyu musada
utigeze uza mu buryo busanzwe, ahubwo rero hifashishijwe drone z'ubutasi zabanje gufotora ndetse no kunika amakuru y'ibyaberaga ngaha. Ibyaje korohera force yanyuze ku butaka kugera ku ntego y'ibyari bibazanye. Fdnb yohereje abarwanyi benshi baturutse mu bice bitandukanye nyuma yo kubona igisagara cya Uvira kiri hafi yo kuba cyagotwa mu buryo budasanzwe n'izasarambwe. Biravuga ko kandi hari abandi basirikare bambukijwe baturutse Bujumbura ndetse na Rumonge mu rwego rwo gukaza umutekano. Icyemezo cyo kwinjira kikaba rero kibaye mu gihe bitangajwe ko mu gace kahitwa Rukana n'ahitwa Nyanzarake bitameze neza, hashobora naho kwibasirwa n'ibitero bishobora guhungabanya umutekano. Umuturage watanze amakuru yagize ati ibyo tubonye biratandukanye n'ibihe biheruka. Abasoda benshi baturutse i Burundi barara ku misozi, abandi mu gisagara, ibitaro ndetse n'ahandi. Kuri ubu bicungerewe umutekano nga mu gisagara cya Uvira. Twari twaramaze kumenya gutura mu minsi y'imisozi yigaruriwe, ariko kuri ubu Fdnb ihagaze mu buryo budasanzwe. Ni mu gihe rero turabona ko Uvira iri ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika, irinzwe n'imisozi itandukanye. Hari ahitwa Karundu mu majyepfo y'iki gisagara, hari ahitwa Bumbu mu burengerazuba bw'iki gisagara, hari ahitwa Kigongo n'ahitwa Rushebeka aha nahagana mu majyaruguru, hari kandi Useni, hari Ruzizi n'ahandi hazwi ko hashobora kuba hahungabana umutekano. Biravuga ko kuri ubu ngubu rero ibijyanye n'igisirikare cy'u Burundi gifatanyije na FARDC bamaze kuba bagarura umutekano ndetse bafunga n'inzira zose uwaturuka muri ibice ashobora kunyuramo yinjira muri Uvira. Mu makuru atugeraho, intambwe zikomeje kugenda zikorwa ndetse zinigaragaza y'ibikorwa bikorwa n'igisirikare cy'u Burundi bitandukanye cyane n'ibyari bimaze iminsi biba. Aho rero bitangazwa ko ibikomeje kugenda bikorwa bishobora kuba bitandukanye n'ibyigeze biba. Ibintu rero byifashe mu buryo budasanzwe, aho rero bigaragara ko hari ibikorwa remezo byongereho abashinzwe kurinda umutekano ndetse n'imihanda imwe n'imwe ikaba kuri ubu ngubu yamaze kuba yashyirwaho bamwe mu bagomba gusaka binjira mu gisagara cya Uvira. Biravuga ko ingabo z'u Burundi kuri ubu zikomeje ibikorwa bikomeye, aho bitangazwa ko bataillon d'intervention rapide yamaze kugera Uvira iherekejwe na unité spéciale. Aba rero bakaba bashinzwe gutabara aho rukomeye ndetse no kuba bajya muri operation zikomeye. Mu makuru atugeraho biravuga ko ahitwa Karundu mu majyepfo y'ikiyaga cya Tanganyika izasarambwe zari zitangiye kugenda ziyegera. Kuri ubu ngubu bikaba bivuga ko bamaze kwigizwa inyuma, aho rero kuri ubu ngubu hakoreshejwe strategie yitwa assurer front, ndetse bikanavuga ko ngaha hazanwe imbunda ziremereye ibishobora kuba bitandukanye nuko mbere bizakorwaga. Biravugwa kandi biranemezwa ko kugeza ubu ngubu ibijyanye n'urujya n'uruza biriko biragenda biba ariko mu buryo butandukanye nuko mbere bizabaga, aho rero buri muturage asabwa kwerekana bimuranga kugira ngo abashe kumenyekana. Uwari wese ushobora kwinjira mu bice afite umugambi utari mwiza nkuko byagiye byibonekeza mu bice bitandukanye. Kugeza ubu kandi biri gutangazwa ko mu gisagara cya Uvira hari bamwe bakomeje kugenda batabwa muri yombi na Demiape bakurikiranweho kugira uruhare mu bikorwa bishobora guhungabanya umutekano no kubangamira abaturage. Mu makuru adushyikira ngaha biravugwa ko hakomeje kugenda haba isaka rya bamwe mu basanzwe bakodesha muri iki gisagara cya Uvira, kuko mu makuru yakusanyijwe na Demiape ndetse na Service Nationale de Renseignement y'u Burundi bagaragaje ndetse babona amakuru ko hari bamwe mu bashobora kuba baramaze kwinjira mu gisagara cya Uvira ari intasi zizasarambwe. Ibyatumye rero kuri ubu ngubu bigaragara ko hakomeje igikorwa cyihariye cyo kugira ngo abangaba bakurikiranwe ndetse n'abashobora kuba baraje muri misiyo nk'ingiyi ibyabo bibashe kuba bizaburizwamo kuko amakuru dushyikira ngaha abisigura. Hagati aho rero bikomeje kugenda bigaragara ko ibintu bikomeje kugenda bijya ku rundi rwego, aho rero bitangazwa ko kugeza ubu benshi mu bacanshuro bamaze kuba bakinjira muri Uvira, aho rero bitangazwa ko hagiye kuzanwa abandi bagomba gufatanya na FARDC FDNB mu rugamba rukomeye bamaze igihe kinini bahanganyemo n'izasarambwe. Kugeza ubu kandi mu yandi makuru ariko aribonekeza ngaha aragaragaza uburyo ki igisirikare kizasarambwe nacyo gikomeje kugenda cyegereza ibikoresho ndetse n'abarwanyi hafi neza y'igisagara cya Uvira, aho rero abasasaguzi mu bijyanye n'umutekano bahera bavuga ko nta kabuza imirwano ishobora kuba yabigiye gukomeza. Ariko ibi ni ibiri kwa mu gihe intumwa zihagarariye izasarambwe zamaze kugera Doha muri Katari mu biganiro biteganyijwe bigomba guhuza uruhande rwa guverinoma ya Kinshasa ndetse n'uruhande rw'abangaba.
umutwe wa twirwaneho rero ugamije kurengera abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge wamaze gutanga impuruza ku bitero simusiga ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo riri gutegura kugaba kuri aba baturage. Uyu mutwe mu itangazo wasohoye washinje ihuriro rigizwe na FRDC, FDR, ingabo z'u Burundi kuba bamaze igihe baragose abaturage bo mu Minembwe nyuma yo gushinga ibirindiro mu bice by'ingenzi muri aka gace. Usibye kugota abaturage barashinja abaturage baha batwirwaneho banashinja ingabo za leta guhohotera no kwirukana abanyamurenge mu bice bitandukanye byo mu Minembwe mu gihe bategura kugaba ibitero kuri aba baturage. Twirwaneho iravuga ko usibye kuba ihuriro ry'ingabo za leta riri mu bice bikikije Minembwe banafite amakuru yizewe ko indege y'intambara mu bwoko bwa Sukhoi ndetse na za drone z'intambara ziri gutegurirwa ikisangani n'i Bujumbura mu Burundi kugira ngo zizaze gutanga ubufasha ku ngabo zirwanira ku butaka mu gihe bazaba batangiye ibitero mu Minembwe. Uyu mutwe uravuga ko zira ndege z'intambara na drone bigamije kurasa ibirindiro bizawo ndetse n'imidugudu ituwe n'abasivili, ikaba rero ari ibintu bavuga ko bibangamye. Aho rero bavuga ati kurwanya imitwe yitwaje intwaro ntabwo bishobora gutuma abaturage bapfa. Biravugwa kandi biranatangazwa na bo ku ruhande rwa twirwaneho kuri Lieutenant General Masunzu Pacifique ariwe muhuzabikorwa w'ibi bitero biri gutegurwa ku bufatanye n'igisirikare cy'u Burundi, aho rero impande zombi zifite gahunda yo kwifashisha Minembwe nk'ibirindiro bikuru mu rwego rwo kugaba ibitero ahantu hatandukanye. Abatwirwaneho ibitero biri mu nzira zo kubagabwaho mu Minembwe baragira bati ntibiri mu rwego rwo kugota, gutera, gusenya no kwirukana abanyamurenge mu midugudu y'abasekuruza babo, ahubwo biragaragaza ko hari ubwicanyi bushingiye ku bwoko bwateguwe mu buryo hari n'ibyago by'uko bishobora kuvamo jenoside. Iyi twirwaneho yunzemo kwitazareberera mu gihe abanyamurenge bagabwaho igitero cyangwa se bakorerwa ubugizi bwa nabi, ko ahubwo bagomba gufata ingamba zikwiye mu rwego rwo kwirinda ko ibi bitero bizatwara ubuzima bw'abatari bake. Uko rero bikomeje kugenda byibonekeza ndetse binavugwa, bikaba rero bigaragara ko hakenewe ingamba zikomeye kugira ngo umutekano, amahoro ndetse n'ibindi bibashe kuba byagerwa mu gihe gito. Kugeza ubu ngubu kandi biratangazwa ndetse biremezwa ko hakomeje kugenda hazanwa ibikoresho byinshi bitandukanye, aho bitangazwa ko bari gutegura operasiyo yo kwisubiza ibi bice. Ni mu gihe rero hari andi makuru akomeye n'ubundi ahari avuga ko hashobora kuvuka intambara ikomeye. Reka turebe bijyanye n'aya makuru y'ingabo zaturutse Kremlin. Nkuko rero amakuru adushyikira bivuga, hari amakuru avuga ko muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo hari ibiro bikuru by'intara ya Kivu, kuba hakomeje kugenda hagaragara abasirikare benshi baje bava Kremlin mu ntara ya Tanganyika. Aya ni amakuru akubiye mu nyandiko zatanzwe n'itangazamakuru rikurikirana amakuru yo muri ibi bice. Izi nyandiko zikaba zivuga ko kwinjiza zirangabo muri Uvira byateye ubwoba abaturage batuye muri ibi bice, ahanini nabo mu bwoko bw'abashi, nubwo rero zitagaragaza impamvu ya nyayo, kuko rero byari bimenyerewe ko FRDC n'abambari bayo bibasira abanyamurenge cyane cyane aho bita abanyarwanda, ubundi bakabita izasarambwe, kimwe cyo abashi benshi kuri ubu bayobotse izasarambwe nk'uko ubuyobozi bwabo ubu bitangaza. Izi nyandiko zikomeza zigira ziti ibyo turi kubona byongeye gutuma umutekano wongera kuba mubi cyane hano Uvira, kandi abashi bari muri bo mu bagize ubwoba bwinshi ko bashobora kuba bagirirwa nabi. Hari ahandi ubutumwa bugira buti nta wamenya umubare w'abo basirikare bahageze, ariko si bake ni benshi cyane. Ni inyandiko zikomeza zivuga ko abasirikare barakomeza mu kibaya cya Rusizi kizwi nka Plan de la Rusizi. Baragira bati aba basirikare barakomeza kuko bagiye gutera twirwaneho n'izasarambwe ahitwa Gatogota na Kamanyura ndetse n'i Bukavu. Tubajije iby'aya makuru umwe mu baturage uherereye muri ibyo bice yahamije bagira ati yego, hano hari abasirikare benshi kandi bambaye neza bavuye Kremlin, baravuga ko intego yabo kwari ukujya gufata Kamanyura n'ahandi, bari kwigamba ko bazatera n'u Rwanda. Nyamara kandi aho Kremlin bari kuva bivugwa ko bahoherejwe n'indege, kandi uko ubu ziri kwatura n'abandi bari kuva Kinshasa, Kisangani ndetse ni Lubumbashi. Ati nubu indege ko ziri ko ziraza n'abandi basirikari Kremlin nyuma yo kubona koherezwa Uvira.
ibiro bikaba bigaragaza ko leta ya Kinshasa nta kabuza iri gutegura intambara ikomeye. Ni mu gihe kandi mu minsi ibiri ishize byavuzwe ko abasirikare bari Kindu bayobowe na General Gasita bari mu myiteguro yo kuvanwayo bakoherezwa mu bice by'umurenge ndetse mu rwego rwo kugaba ibitero. Minembwe, Rugezi, Mikenke, Rurambo, ibice bizwi cyane ko ari iby'umurenge bigenzurwa n'izasarambwe ndetse na twirwaneho kuba leta riri gushaka kubigabamo ibitero mu rwego rwo kugira ngo bongere babyigarurire. Leta iharanira intwaro rusange ya Kongo yongeye gukaza umurego wo gushaka intambara mu gihe yaherukaga gushyira umukono ku masezerano y'amahoro hagati yabo ndetse na leta y'u Rwanda. Ayo masezerano yasinywe imbere ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio. Ni amasezerano agamije gushyira akadomo ka nyuma ku ntambara imaze imyaka myinshi ibera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ariko benshi mu basasanguzi barasanga ibingibi bigoye ko ibikuwe muri aya masezerano byubahirizwa bitewe nuko buri ruhande kuri ngubu rukomeje kugenda ruzana amananiza nkuko biriko biradushyikira ngaha. Ni mu gihe rero bikomeje kugenda byibonekeza ko ibikorwa byose bigira ingaruka zikomeye ku baturage. Umubare munini w'abaturage bakaba rero bakomeje kugenda bagirirwa nabi. Irurenge naho habereye imirwano ikomakomeye ndetse kuri ngubu benshi badatinya kuvuga ko yangije byinshi nkuko amakuru adusamira abisigura mu buryo buramvuye. Biroro kandi ni biri kwa mu gihe imiryango mpuzamahanga itandukanye yari yishimiye ko leta iharanira intwaro rusange ya Kongo yemeye ibijyanye n'ibiganiro ndetse kuri ngubu benshi makurikiranira hafi biri kuba baravuga ko idoha intumwa ziriyo zishobora kutazagira icyo zigeraho bitewe nuko imirwano yongeye gusubira irudubi. Benshi mu bakurikiranira hafi biri kuba rero barasanga hari ikindi cyakabaye igikorwa. Ni mu gihe rero nyuma y'uko hari amazi iminsi hagaragara umutekano mu nkengero za Rugezi hongeye kumvikana intwaro ziremereye mu misozi aho Wazalendo yarashe amasansu menshi mu bice bitandukanye. Ni ibikuwe mu butumwa bugufi bwanditswe bwatanzwe na bamwe mu bari muri ya bice aho bwagiraga buti nyuma y'icyumweru cyose twari dufite agahenge hari ejo hongeye kumvikana ibiturika byinshi. Aya makuru agaragaza neza ko ibi biturika byarimo byumvikana mu bice byitwa Kabanjo ahegereye intera ngufu uvuye ku Rugezi, aho batanze amakuru bagize bati Mayimayi yarashe ku Mukabanjo twabonye ko bari basubiranyemo ariko barwana akanya gato. Imbunda ziheruka kumvikana muri ibyo bice mu cyumweru cyashize n'ubundi zari za Mayimayi zasubiranagamo. Isubiranamo ryabo rikaba ryaberabereye ahitwa Gasaro. Aha ni ku ntera y'ibirometero 5 uvuye mu Rugezi kwa Sabune no mu Kabanjo aho twavuze barwanye mu buryo budasanzwe. Ku nshuro rero ya mbere bisa ni byari bikomeyeho kuko byanatwaye ubuzima bw'abantu barenga 4. Ni mu gihe igisaro haguye umukomando umwe n'umugore ufitanye isano rya bugufi na Colonel Ngomanzito umuyobozi mukuru w'umutwe wa Mayimayi Biroze Bishambuke. Naho mu Kabanjo hapfuye abakomanda 2 ndetse umwe umurambo we utabwa mu ruzi utwarwa nkuko amakuru ava muri ibyo bice abisigura. Nyamara kuri uyu wa mbere usibye n'amasasu menshi yumvikanye umwanya utari munini nta kindi amakuru agaragaza cyangijwe usibye ibyo biturika no kumenya ko Mayimayi Biroze Bishambuke ariyo yasubiranyemo. Ku rundi ruhande haracyari agahenge mu Rugezi ahanini mu bice byayo bigenzurwa n'uruhande rwa twirwaneho ndetse n'izasarambwe. Si mu Rugezi honyine hari agahenge kuko n'agahenge kari mu bice bitandukanye no mu bice bya Minembwe centre no mu nkengero zayo ndetse no mu Mikenke. Ubundi kandi abakozi b'indege za gisivili iheruka kugabwaho igitero cya drone n'ingabo za leta mu cyumweru gishize mu Minembwe kikayihindura umuyonga yose, ariko kubw'amahirwe abakarokoka kuri ubu ku munsi w'ejo kuwa mbere bo babonye indi irahabakura ibasubiza aho bari baje baturuka. Hagati aho rero bikaba bigaragara ko umutekano ukomeje kugenda ugaruka muri ibi bice. Namakuru rero akomeje kugenda avugwa ko kuri ubu ngubu nubwo umutekano uri guhungabana muri ibi bice ariko bitangazwa ko abaturage bafite icyizere ko ibiganiro bizatangiye byongeye gukomeza kubera idoha bishobora kuzaba icyizere icy'amahoro ndetse n'umutekano ngaha. Ariko kugeza ubu abakurikiranira hafi biri kuba bari gusanga kuba abacanshuro bakomeje kugenda bazanwa mu bice bitandukanye nabyo bishobora kuba intandaro y'ihungabana ry'umutekano.
benshi barabishingira ku kuba bavuga ko aba Black Water barenga 120 bamaze kuzanwa kugira ngo baze gukurikirana ibijyanye n'imikoreshereze ya drone zifashishwa ku mirongo y'urugamba. Aho rero bitangazwa ko ibingibi nabyo bishobora kuba intambwe isubiza inyuma urugendo rwari rwaratangiye rwo kongera kugendera mu murongo w'amahoro. Ni nuko dusoje cyonda sabone uyongere mu muryango mugari w'abadahwema kubana natwe ngaha twibanda ku makuru akomakomeye yarebana na politike, umutekano, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.